Nar il-ġimgħa li għadda l-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni bagħtet ittra lill-Ministru Dolores Cristina dwar it-tneħħija parzjali ta' sospensjoni fuq żewġ programmi edukattivi. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet hekk għaliex xorta waħda jidrilha li għad hemm nuqqasijiet dwar kif qed jiġu amministrati l-fondi għal dawn il-programmi. Kelliem għall-Kummissarju tal-Edukazzjoni Denis Ebbet qal li l-Kummissjoni qed tistenna assigurazzjoni mill-Gvern Malti li l-fondi qed jintefqu kif suppost. Sa issa qal il-kelliem tal-Kummissjoni Ewropea din l-assigurazzjoni għadha ma ngħatax. At this point, neither the government nor the national agency are in a position to give us that declaration of assurance because there are still various problems with the accounting and financial systems. Fi frar li għadda l-awdituri tal-Kummissjoni żaru lil pajjiżna. Madankollu Malta ma kienitx għandha l-estate data input kif kien miftijem f'Diċembru li għadda. It's one of those things where 50 or 60 or 70% is not enough. What we need is 100% assurance that the actions which Malta pledged to carry out have been carried out. Il-Kummissjoni għal Denis Ebbet ma tixtieqx li jiż-żgħażagħ jitilfu l-opportunità li japplikaw u kien għalhekk li neħiet parzjalment is-sospensjoni fuq iż-żewġ programmi. We can't hand out the money unless the systems are correct and efficient. Denis Ebbet qal li l-Kummissjoni Ewropea tinsab ottimista li sa nofs is-sena Malta solvi l-problemi tagħha u bekk l-istudenti jkunu jistgħu jerġgħu jibbenefikaw minn fondi Ewropej għal programmi Lifelong Learning u Youth in Action.